الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني والثلاثون حديث جبانتتي بيدابون اندن دفتر وي عن ابي سعيد جتان باب سعيد أن نوي سعد باب سعيد كسعد يته بن مالك بن سنان بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وندار الخدري كلن المقنقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلا رناكي لا ضرر لر على ولا ضرار لر رجل على لر على لر رجل على قادي شوفونه لا ضرر ولا ضرار لر على لر رجل على Usaymin yewta misal muɗum inchallah yeeso donc refti ɗum an imam Nawawi yewti fi ko yowdiri e fillide hadis on o wi hadis on hasanum ko moƴƴo rawahu o wi fillitoɗo hadis ibnu majah waddar utumi wa gayruhuma eko hina ɓeyɗiɗo kadi musdalan e tugorɗo yani tugade hadis on ورواه في ذلك حديث كريم مالك إمام مالك في موطئ مرسلا حديث ينكو يبتويد عن عمر جد عمر بن يحيى عن النبي في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسكتت أبا سعيد كان لئي وله نود حديث ونم تركون لتدود يطويه نسندنا بعدها يوغا بعد يوغا يعني يتريد فوق كدقتول في سلة والحديث يوم ندو هذا كرم كو بنجم بدون أمن كو حديث يوم كو يعني كو نقد مكة ولا ضرر ولا ضرار ندو نقد حديث يوم donc عن أبي سعيد جتان باب سعيد يوم أني سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه يرمي الله مكة أن رسول الله ونلا الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤل جول مكة سنة مكان كدنجر مكة قال وي لا ضرر لر على ولا ضرار لر ولا وي حديث حسن كمؤمن رواه في الكتاب ابن ماجه والدار أتمي وغيرهما يكون هذا المستند التوبة ورواه في الكتاب كلام مالك إمام مالك في الموطئ مرسلا حديث كو يبتيد عن عمر بن يحيى عن أبي جبته بن عمر عمرو كان عمرو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسكت أبا سعيد ونهر ولدي أبا سعيد يعني إتي أمن رواية مكة وله نوذ الحديث ترك أتى يقويه نسندنا بعد يوم دون هذا النواب ما يتعسر في نفام رأيه في ko imam maɗo yani ko ɓe karam koɓe yewti kon fi hadis go wonde mari ɗate yoga mum sembina yoga exemple joni si tawi hara joni a yahi joni saare a yeytama ɗon joni goɗɗo yeytike ma ɗon joni mo hooliɗa mi nani imamu Saliou Camara Faysal no haala hunde kaari tawi on ɗon ko kanko tigi wi o naniri kanko tigi hooliɗa yaha matoto goɗɗo kadi yeytoma kankade o naniri ɗum ɗon imam Saliou Camara tefa tawa o wonɗo matoto wona o wonɗo saare wona goto ɓe nandi wona yani goto yeytiɓe yaha 36 on kadi yeytoma ɗum yaha mamma oɗo kadi yeytoma andi woni ɗo ɗate nayyi tawa goto e ɓeeɗa wona o yeyti mo woɗaniri ɗo wona oɗo naniri ha hewti imam Saliou Camara ɓe inna ɗum ɗon selli c'est pourquoi ɓenna fof fottanta fenade ka fof fottanta fenade si wona ko wiyano kon keɓuru maayi wiyango e keɓuru maayi de a tawi ma yaade ka ɗon andi fof fottanno fenade ɗon donc haray hadis on si ardi noon karmo koɓe wiyayno selli haray yo alhamne sawabu nafoo haray e nda Usaymin ko yewti kon fi ɗum ɗo fi ha faami Usaymin wi o Abi Saïd ƴetti Abi Saïd wiyete Saadu ɓiɗɗo Sinan on kodiriyankojo on o wino laaɗo Allah maaki la darra wala dirara lorra ala lorrugol ala refti imamu karmakojo yewti ko yewti e ɗate hadis on no heɓɓori taw ko woni Usaymin wi qawluhu la darra o wi ko sano wiye la darra ay ko woni
anna darara manfiyun shar'an lorra on ko riwa ɗum ka sariya jaɓata lorra sariya l'islam jaɓata lorra wala dirara ay mudarata lorrodira kadi ala lorrodira ala lorrugol ala lorra ala lorrugol ala o wi wal farqu baynahuma yani différence koni hakkunde darara e dirara on anna darara no o lorra on yahsul bila qasdi no heɓor hara na faandunde hiɗa lorra goɗɗo hara imminira waddirar lorrugol ngol noon yahsul bi qasadin ɗum ɗon noon heɓora sabu faandagol faanoɗa lorrugol no fanafan nabiyu sallallahu alih w sallam al amrayni nelaɗo riwi ɗiɗo ɗiɗi kala o wita goto lorru waddirar lorrugol ngol noon asaddu sattude mina dardi lorra kam lorrugol ngol ɓuri sattude sabu ka ɗum noon joomum immuy li anna dirar yahsudu qasadan sabu no lorrugol ngol ɗum ɗon heɓore faandagol hara on tigi imminir kama ɓulnano yiiɗen noon o ɓusaymin wo misal ɗin joni hara neɗɗo noon mari joni kawtal jo tawa o neɗɗo hino yarnude leggal ka tande makko o hibbana leggal makko ngal ndiyam ɗan ndiyam ila ɗan yahakka ɗan iwa ka leggal ka o hibbi yarnu leggal makko ngal ɗon ɗan iwa ɗon ɗan yaha ɗan naata e suudu goɗɗo donc a andi o imminira ɗon kanko ɗon ko leggal ngal o yarni ili yahi hewti to donc ɗo o wi ɗo no heewi ka tawata hara hay jooma leggal ngal hara annda ndiyam ɗan yahi to hara o annda wonde ndiyam ɗan feƴƴiti hewti to ɗo to donc haray no waɗɗimo nde o anndi oɗo lorruɗo yandu leggal ngal so o anndi ndiyam ɗan no hewtira to yo accutu yo daran elan hara ndiyam ɗan hewtal to donc hayso tawi noon jooma leggal ngal wi min mi imminiragoy min anndi a imminira kono joni ɗa anndi no lorruɓe ƴittu lorra ala kal islam lorra ala lorrugol ala donc amma noon lorrugol ngol kon tawta neɗɗo hino mari kawtalde o tewo pas o hibba ndiyam ɗan yaha ɗan hewta kawtalde makko on lorra no ka suudu makko ma ka tande makko ɗum ɗo hara e ko nande ɗum ɗon woni islamu añi fes ɗum ɗon senti noon foomum islamu nde riiwi surtout noon ɗum ɗon hara ɗum ɗon koyen wattile muɗum yo Allah subahana taala subhanahu en sawaba si tawi tun a wawima wi qala rasulullahi sallallah sallam la darra wala dirara si a manti ko ma hunji ko ɗum ɗamata hadisi goto hunjade andi hadisi metta hunjade awa wiya rawa hombo wiya fil hadisi on ibnu maja hara hunji hadisi on nam